Paham sila. Maksud tu jotong pak siolah nai kopling nai. Hindi mo dulu. Rinci ya. Om Aaron bagian kanan. Lagi merang mulut nih. Malang sabi. Inilah jetor ditemukan di Perdelian. Ini lagi jari-jari. Hauma Perdelian, hauma Nesihu Tauruk memakan korban jetor 3 unit. Dua jetor besar, satu jetor kecil. Yang satu sudah selamat. Nah, itu dia. Ini lokasi lahan pertanian di wilayah Perdelian, Desa Hutaraja dengan Desa Sampagun, Kecamatan Pangaribuan. Dulu majetor di son nang jim. Tak kuboto masalah nanay di homo. Dua makubota sedayan mar. Mudah-mudahan jetor na sedon boy berhasil. Karena nung sa tonga taon lahanon tangkira saya. Setiap masuk jetor jim, setiap masuk jetor jim.
Minum Cita Bet. Minum. Ditemukan mayat Jetor beserta jari-jarinya dan tulang-tulangnya di Hauman Situ Tauru. Jim mati total. Versi neburu. Eh, langsung tasut mah. Langsung tasuam mah. Asalang marutang biba. Apa madungan? Laksa elek ko keborasikan. Neburu. Laksa elek ko keborasi. Kita memenut tenona. Lo sibet termajitor kita menungan. Istay korneon. Si PC video call. Ya, Putri Cendrawasih. Tercendawas mai tak. PC kan musim PC berarti. Pas lahir neon. Mati evakuasi sih rumahnya. Angko viral litan nono erot tahun. Balong sordi dari tu betalai non nah maya jeger tu. Ali sira narak teri ti. Tu edu tong masin na na tu. Mana nih pemilik lahan nih. Buru-buru pakpahan. San bungus. Sakutan nih si juara pengacara.
Juara dundang. Juara dundang. Juara dundang, juara apa nih? Ditulak semua buang, Eh. itu Suramatis. Pada disenggol gedep. Kok memang nebur. Masuk mana tim ketahanan pangan di sisi bagus untuk kita harus buat budget harus mau pagi harus musim berbeber
cari makan bukan cari kaya. Kalau nama nih Jetor tinggal kerangka. Asarong kenangan na baru. Tir. Mula meta. Asarong kenangan ni na baru. Eh? Why? Mula motor ditubaran nin na lak roden. Oh na baru. Ay na naburu. Ay na lubungan. Bojo hadang kilo fatik stokin. Tuma bekon te jas to sawat. Wi salor hon. Tutu ji ah. Yang burak ni. Ito mo situ tiu jo. Siapa yang tahu di kereta mah?
Hilo sa tukar tanah do. Mm. Bagi kinor na ni hong. Kamera ni handphone.